Vele there is an attack on Swavisa and the pressure ikhona. It's not only Swazi Life Matter but kule space nje se-MDM. Swavisa kube inhlanhla lenhle yale nhlangano lokugcina nekundlondlobala kwayo ngesikhathi lesincane. Kwakhanzakala ukuthi siyinhlangano leyasheshe yasithatha stand kulokuthi imbandzakanya nembuso or not. So makusetshelwa kunemisebenzi leminingi leyendekako la sitfola khona ukuthi kuhlangenwe bese kuba nalabasekela tinkundla singiswavisa siye bese siyadeda sabi ingcenye. So lokho kusibangele ukuthi bese sekuba ne-attack on Swavisa. I-pressure lenkulu sekusikhathi nje solo bakaSwazi Life Matter sizama kuhlanganyela nabo sikhulumisane but sehlulane etafuleni. Ngoba thina singiswavisa kuqala nje saqale safuna ku-understanda ukuthi Swazi Life Matter uyini. Ngaleso sikhathi lapho engayendi nale nhlanganisela la yendile nyalo. Besisathi nje ukuthi kunaqhawekazi kuphela kuneSwazi Life Matter kuphela. Nabasalungiselela noma nakusalungiselela kuyakasadaki. So saqala lapho lokukhulumisana sehlulana singiswavisa sikholelwa ukuthi si-affiliate ku-MSF. So yonke info lekumele siyende noma sibe ingcenye yayo ngilehambelana na-MSF. So ikhona ngosi le-attack, yes. Okay. No, siyabonga kakhulu. Keja iposition yakho specifically itsini na? Ngosi iposition yami ngusihlalo kaSwavisa. Bengingusihlalo kusukela ekuqaleni nje kule interim committee saya-ke ku-AGM 2023 ngingusihlalo. So nanyalo silungisela kuya ku-AGM but ngiyaloku sitawusho bani ukuthi ngiyachubeka inonothi. Bese ngangivisa kuhlungu nje kaSwavisa sekunale attack and ngosi le attack ingena ngami. Umehluko ngilokuthi ngekutayela noma ngekubona tinvo bonke labanye babalingani bami lesiphambana nabo nje kaSwazi Life Matter sibuya nabo ngale kuleli side la ngale emzabalazweni. So naloku lesikubanga ngiloko because lokunye labakushoko bathi Swavisa akasiyo i-political party naloku ukuthi thina siyasithatha stand i-political kanti vele thina asiyo i-political party. Kepha siyinhlangano, siyi-political organization. Thina kaSwavisa siyingcenye ye-MDM. Kepha kude inhlangano leyiphathi lesingathi siphasayo sitimele nje. Siyingcenye inhlangano letibita inguquko eSwatini. Sekungaba ukuthi inhlangano leti sithi lezi sibe khona ngutiphi. Kepha nje sitimele. So kulembi igcine sekuliswa Swavisa ungazi ukuthi inhlangano noma lesekela iphudemo kanti is not that. Thine asikholelwa kusekela anything yahulumende wetinkundla ngoba sinema-demands ethu sikholelwa ukuthi salinyatwa nguhulumende wamSwati and sidimanda yena ukuthi asisite singene kuma-civic claims asisite alethe impilo yethu ibe sezingeni lelingcono. So singiswavisa sidikhanza kungasifanele kuhlanganyela na anything lefakati inkundla. Ngiko nakamhlushwa besingakayi ngoba lenye indzaba ngileyo ukuthi besingakayileni kamhlushwa thina besingakayi inkosi ngoba beside siciniseke ukuthi kuhlangana kuphi nemzabalazo futhi bakaSwalimo sabacela ukuthi bete kaSwavisa batosichazela ngoba thina asikholelwa ukuthi ema-survivors ngilapho nje latawufika ucuphe khona yowadoyitoyisa kwathina singema-survivors sengake sithi sukumele tethu ukuthi indzaba siye emgwacweni siyotoyitoya. So it's hard ukuthi sidaba ingcenye yekuhlanganyela nebantu etafuleni noma ku-agenda yabo lokude tindzaba tema-survivors. Because nako lokunye ngosi nangabe sihlanganyela nawe sinasithole silatafuleni yini lo ibekile letawuzuza ema-survivors than ukuthi sihlanganyele nawe ngoba ufuna umbuso. Thina sifuna tinguquko hayi umbuso. Indoko ngosi. Okay. No, sima kakhulu ukukhulumisana nawe kunene. Ngiyabonga Nkosi Dlamini. Angathi Nkosi bengifisa kwenta sicelo uma ngabe ungangivumela Nkosi. Kukhona simo lesike sendeka kaSwavisa lapho khona lamanye emamember lathi abuthene nje aya e-office ayobeka lokuthi ikhalo lekungwona lelesola ukuthi kusebenziseka wona kulokuletha lenkinga. Okay, yeah. Ungakachubeki nje ngize ngikushayele ngithole i-information
ngalendzaba leyo lokuthi laba labaye lapha bathekiwe bathekwa ngile faction lena lelwisa service asoyichaze komba naleyo Nkosi Dlamini laba labayile enkosi njengoba ngisho vele bathekiwe bathekwa ngileli hlangothi ngeke Swavisa asengekho nkosi manenye malunga lalimala lebekasidwa i-UD so lama comrades noma lesihlangothi lengala South Africa batayelene nabo so ngibo laba lebe bakhulumisana nabo kulembi ngoba lokubangwa ukuthi Swavisa simsozeta kanjani so betile e-office batobeka letikhalo naleti khalo yenkosi si ready ukuthi ibeka nasetikwe litafula leti lebe batotiveta kude lesenetiseka ngako ukuthi kusikhalo lesifanele futhi inhlangano yethu inemigomo letikhalo tabo labatibekako atihlangani nalemigomo kanti sinayo futhi netindlela kusinangabe kunetikhalo sihamba kuphi but lana nje babuthana beta e-office kwakhulunyiswana base babangi labavala le-office but i-office sichubekile salivula ngoba vele bebasebenzisa budlwangudlwangu ihlobo-ke le membership yethu vele sinato tinhlobo letinjalo so nasebatibekile letikhalo wenkosi sathi sawuqhubeka si-attende letikhalo sesingisavisa sesakhekela uhlelo ukuthi yini lesitayenda kwekucala nje inkosi sivumelene sabonisana ukuthi sitawakha i-commission of inquiry lapho khona sitawukhona kuthola emaqiniso aletindzaba laba labatikhulumako nalabanye sitawukhona kuthola ngamunye ngoba letinso letikhona nkosi tingemanga lawa nawavule emehlo uwabone ukuthi akekho kude inhlangano lengadonata inikete individual ikuthengele liplaza la 12 million ngimthengele ngoba kuthiwa mina ngithengelwe ne-GD6 ngihlala nasendlini ya 1.2 million enkosi ngihlala ku-one room emkhukhwini nasemtini webantu so kunalamanga lawo nkosi langedulu ngiko-ke sifakele commission ukuthi kutowuphuma la maciniso indzaba tekuthi nasicasha ungasisicasha kwekucala nje nkosi kuvele indzaba yokuthi kaSwavisa kufuneka labalimala kuphela inkosi lenhlangano lena sathi uma siyakha sayivula sabala ukuthi emalunga ayo ehlukene kathathu kunalabalimala kunalabalinyalelwa tihlobo tabo bese kuba khona labalimala nje bona emoyeni abathintekanga kepha lokubona tintfo tenteka sathi siyabamukela sibe ngemalunga kaSwavisa but leli bandla lelivelako alidzingi umuntu longalimalanga ukuthi abe ingcenye yakaSwavisa sekuphambana-ke nale migomo yethu ukuthi savula ukuthi emalunga kuyoba bobani lokunye nkosi inhlangano yethu ayikhethi ngekuthi wena ubuya kuphi ngetinhlangano political ifaka tonke tinhlangano kepha namuhla sekunesithombe ungathi Swavisa ufuna kuba yiphudemo kwendiwa yini lo nkosi kwendiwa ukuthi lalabanye lababuya kuletinye tinhlangano bona babona lithuba kuphela ukuthi sebangathi iSwavisa itilida njengephudemo ngalokuthi sine siyala kuyohlanganyela naboswalimo uma bayohlanganyela nahulumende uma kuyovotwa thina inkosi kaSwavisa sasithatha sinqumo ukuthi lilunga lingaya liyotivotela lilodwa but thina siyinhlangano angeke size siyivote inhlangano ngeke itingenele lukhetho so-ke kuletinkinga letho-ke inkosi bese sesihlela ukuthi Swavisa utawuhlela kulo 8 weeks lotako sitawuya kuma-members sitawuya emimangweni ngoba lama-member latile nkosi ang-10 noma-ke bang-15 Swavisa une-membership of 300 so nyalo nangabe kunetindzaba letivelako leti tinsolo sihlele ukuthi sitawuphuma singiswavisa siye emimangweni kuma-members ethu langakhona ukuthi aye-office siye khona lekuma-regions siyowukhulumisana angeke-ke sikhulumisane ngetikhalo ngoba letikhalo leti inkosi ti-too personal kepha siyowukhulumisana nemalunga ukuthi ayibona inhlangano singachube kanjani uya embili ngikuphi la singagcinisa khona at the same time lokho kutaba kungemalungiselelo e-AG
AGM. So kusebenza Nkosi siyachubeka siyasebenza sivumelene si-executive Nkosi ukuthi sitawusebenzisa umthethosisekelo wethu. Lapho khona kungakahambi ngendlela lekahle khona sitatithatha inqumo ukuthi labanye bangasimela ngempela. Manje le faction lena ke jungle yamandla mos lena lengathi ifuna lo service. Enkosi ngicela ukukunika leqiniso. In fact lokhu vele kulidwa ngibabe hlatshwako. Ene kunesizathu lesisatiko sonke ukuthi isuka kuphi lembi. Swavisa sake samcela babehlatshwa ukuthi asiside singiswavisa asiphathele imali yethu ngoba eSwatini kuhlongota nangomthetho lo wedinhlangano wema-NGO. So sesesaba ukuthi sitawuthi sinemali lapha bese bayasiguqukela sebayayivala noma sebayayifreeze. Sacela yena sibasiphathele but le percentage Nkosi la icela kule mali akanzakala ukuthi inkulu seyisenda singakhoni kuba nemuntu lo wente ama-record e-office kule imali. Sabese sesiyacela kusichatha nesicela ukuve sicela labanye embili. Wacela ke naye ukuthi cha futhi inkinga kepha sebayacela kubuya atosibambisa kuma project noma kuma programs. Le program Nkosi leyendiwa iSwazi Life Matter bekumele ngabe yendiwa ngiswavisa ngoba lo yilidako Mandla Hlatshwako. But thina singiswavisa Nkosi mase sihleti phasi ngekubuka tinvo kwethu angeke kude li individual litoletha iprogram. Individual lingajoyina kuswavisa bese li-introduce iprogram sesiyabonisana. But nase kutawuta munye umuntu ngoba ngibabe Mandla Hlatshwako i-comrade lenzala ilethe program kuswavisa sabona ngasi kunenhloso lehlukile sathi ke cha sidambita kusendeka lokho Nkosi kunetimvo kaSwavisa letendekile ngoba labanye lebesebenzisa nabo basebenza nabo letikhombisile ukuthi kunemission. Enkosi sinayo thina ilogo lensha ukhona umuntu lebesimcashile ukuthi abe communications kwaSwavisa wasidesignela ilogo lensha sabutana ukuthi kuqhamuka kuphi nje kucabanga ilogo lensha enhlanganweni lweKhanze vele ikhona singakayicabangi nathi thina abanikazi bayo. So lokho vele Nkosi kulomcondvo wakhe Mandla wanela ke kubona ukuthi siyala kwenda lokho athatha le project wayichumisela ngale nakhona Nkosi hayi kaSwazi Life Matter wayifaka kuchawekazi ngoba liqiniso Nkosi liyafunyaka lesinye isikhathi. Swazi Life Matter masimlandzelela 3-5 months ago bekusolo kuli individual bekusolo kungumuntu munye kungichawekazi. So basinase bahlanganisa ke nabo comrade Mandla sengilapho ke la babonisana khona ngalokukhuluma futhi kwethu ukuthi cha sina singiswavisa ngeke sihlanganyele nema individuals sitawuhlanganyela nesicheme noma nestructure. Sebayaqala ukuthi buthisa ukuthi Swazi Life Matter sonabani Swazi Life Matter sonabani kepha nanyayo nasingabuyela Nkosi yolandzela lo Swazi Life Matter hayi lama affiliates sitawufika sikhanze ukuthi Swazi Life Matter kunachawekazi kuphela kude lo munye emethine Nkosi asikholelwa kuloko silwa lokho netinkundla lokusebenza ngema individuals. So ke Nkosi nasesalile ke kusebenza ke kwase ayaqala ke lama forces lawa aya attack kancane letimbobo kancane ngoba inkinga lenkulu Nkosi mine ngehlukahlukile ngalokuthi vele ngikhulele ngalathi inkulumeni mbikiswana nabo bo comrade Mandla nabo comrade bani nasesihlangene angehluleki vele ukuthi beka leti inkulumo mbikiswana. Base kuyaqala ke Nkosi kuyanza nangalokuthi Swavisa sikhonile Nkosi ukuthi kube nema activities lesisina siwenda siwacela ema-organization to partner nawo kanze ukuthi abona ngalelinye liso sichubeke thina sisebenze ngoba lokunye Nkosi esikufela komloko. Swavisa ukhonile kwenda imisebenzi lethide ucommemorate lilanga la Thulani Maseko Nkosi nabani bana ngaba ngifakazi kule space se-MDM ngiswavisa lokuqala nje kuqala kukhuluma indzaba yaThulani sometime ngabo December kuqala nje kuyimotivator neqala kubacela ukuthi sihlanganyele but kwaba lukhuni nekwenda iactivity lephilako yethu leyendiwe seyendiwe eSwatini bese kuvalwa lesikhala Nkosi ukuthi hayi man Swavisa because kuSwavisa kukhona lokungathi lenhlangano lena iyandlondlobala and bafisa lokuthi bayigode ngoba ngithi kuphela Nkosi lenhlangano demzabalazo lesiliqini
iqiniso thina asilweli bandvu thina singilabandvu letinye tinhlangano atisilo liqiniso mbamba ngoba angashintsha lo munye kusasa ayojoyina lenye inhlangano. So le attack vele ngosi ibuya lapho and umuntu lo behind yena ngimandla. Uma sihlala phansi ngosi silandelana ngamunye sikhulumisana kuyavela laba ele office munye wabo lokungumzwandile wasenda i-order wayisendela lenye i-comrade ayi-recruiter ayitshela ukuthi abalungise noma akabuye babambisane batomikisa i-petition. Senior comrade yephudemo le in South Africa lengekho executive letawubanika imali yekuya le yomikisa le petition. Hlanhla lelo limember lelo langakwemukeli ngetimbubo temuhla yenkosi kulaba lebe bayile office sivile ukuthi munye wabo noma kulaba lebe bayile office munye lobeka ngakithi executive le ungiyena yena uhluka ngaye le menye imisindo. After the meeting bekabaniketa imali tekugibela lolo sisita kwele office kwendekele tinto atibona bekabaniketa imali tekugibela vele kusho ukuthini ukhona umuntu lo behind lo lekelela kona financial bangakangeni le office beta vele baphethe emabhodlela etshwala nabafike egedeni bema bawankambalatela. So vele ukhona cha kuyevakala Mnimanzi njengoba sesikhulumisene nawe kule ndzaba setawutama nabo kubatfola ukuthi sibakhulumise kuye ngekuthi ke bayavuma yini sima akho ukukhulumisana nawe lokunye lotawukhanza ukuthi sitawufuna ukuverify sitawuhle sikutsinza nje ngoba lengakuveta nje ukuthi nema partners noma ke ama donors aswavisa sikhulumile nawe ekuseni namuhla lawala international lisabachazela ke ukuthi vele indzaba sitayisebenta into khona kuvakala buqiniso bayo sengisho ukuthi nangiphinze ngibuya kumbe ngikuthinza wathi ukuthi nabo lama allegations lawa lavela ku stabatsinza nakwazi funa sithi sikuthathisa ngakuwe phinde futhi sibuye siba kakhulu ukukhumsana nawe kunene. Ngiyabonga kakhulu Nkosi Dlamini nami ngidakuthinza nangifisa ngingeda lokunye Nkosi ngiyabonga. Siyabonga. Yes.